kabisa nizera ko mumeze neza cyane kabisa abantu bakomeje gukurikira Cbrs Studio Sport. Uyu muri akanya rero ni munyemerere mbibwirire sport. Ngewe rwose kuri Cbrs Studio Sport. Sport ni ya mbere. Wowe ukunda kudukurikira rero. Amakuru ya sport mashyashya yose azajya akugeraho kuva kuri itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 kugeza ku itariki 31 z'ukwa 12 2025. So twigana rero muri sport kabisa. Muri sport rero munyemerere twanzikire mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ferwafa ni iki yatangaje ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, byose uraza kubyumva muri iki kiganiro kabisa. Ndetse kandi ikipe y'igihugu ya Sudani, umutoza w'ikipe y'igihugu ya Sudani yaje kuba atangaza iki, byose uraza kubiba ubyumva muri iki kiganiro. Ku mugabane urataza kugira mu ikipe ya Manchester United wabita Marcus Rashford. Uyu Marcus Rashford rero mu nzira isohoka mu ikipe ya Manchester United, nyamara aracyafite amasezerano azageza mu 2027. Ese bimeze bite gusohoka ko bimeze bite naye makipe ashobora kuba yakwerekezamo, byose waza kubyumva muri iki kiganiro kabisa. Ikipe ya FC Barcelona uwo bita Dani Olmo, Pau Kobarisi n'uwo bita Christensen bose bamaze gusohorwa muri squad y'ikipe ya FC Barcelona, bitewe nuko ikipe ya FC Barcelona umubare ntarengwa bayihaye w'amafaranga igomba gukoresha mu gusinyisha abakinnyi cyangwa se muri Championnat La Liga ya Espagne itigeze ibyubahiriza, bikaba byatumye rero aba bakinnyi uko ari batatu biza kubagiraho ingaruka, birangira rero ikigice cya kabiri cya saison batagikinnye. Uwo bita Pau Kobarisi, Dani Olmo ndetse n'uwo bita Christensen, byose uraza kubyumva muri iki kiganiro. Gusa Hans Flick we yatangaje iki kuri ibi ngibi, yatanze icyizere ku bafana yuko Olmo, Pau Kobarisi na Christensen batazagenda. Ese byose bimeze bite? Turaza kubiva imuzi ni muzingo kabisa. Muri Paris Saint-Germain bimeze bite hamwe na Luis Enrique utameze neza cyane, utamerewe neza muri yaba muri UEFA Champions League ndetse no muri Championnat yabo y'Abafaransa kabisa. Ibintu bimeze nabi cyane kuri Luis Enrique. Turaza kujya kwiganira rero no mu ikipe ya Real Madrid kabisa. Imyitozo babaye bayisubukuye kabisa, bitewe nuko bafite umukino n'ikipe ya Valencia. Ikipe ya Valencia rero bazaba bakina n'umukino w'ikirarane wasubitswe kubera imvura nyinshi cyane hariya mu gihugu cya Espagne ndetse n'imiraba myinshi cyane, dore ko na stade ya Valencia yaje kuba irengerwa. Abaturage babo nibo bakoze umuganda wo kongera bakayisubiza uko yari imeze kabisa. Ubwo rero byose turaza kuba tubirebaho neza cyane kabisa. Nottingham Forest iri tayari kongera amasezerano uyu mukinnyi, bamwita nguki, bamwita Ola Aina uri gushaka n'ikipe ya Man City. Ese bimeze bite? Ubundi bizagenda bite? Ola Aina ashobora gusinyira Man City cyangwa ashobora kongera amasezerano muri Nottingham Forest? Byose nibyo tugiye kumva mu kanya agatoya cyane kabisa. Uwo bita Ruben Amorim yamaze kugaragaza abasore ashaka muri transfer window yo mu kwezi kwa mbere. Turareba aba basore birashoboka ko baboneka cyangwa gusa umve ngo Manchester United niba abo basore baramutse babonetse niyo kipe ya mbere yabiryohewe kuri iyi si ayenyagasane kabisa. Amakipe yahana neza cyane kabisa ikipe ya Manchester United, ndetse kandi base banatangaza no 11 Ruben Amorim yifuza cyangwa se binzozi ze kuba yatunga mu ikipe ya Manchester United kabisa. Arsenal irashaka abasore babiri bakomeye cyane. Abo basore ni bande? Niyo nkuru turi buze no kuba dusorezaho kabisa no mu ikipe ya Liverpool. Eseho bimeze bite? Dore ko Arsenal inafite umukino uyu munsi. Yes kabisa rero bakunzi ba Cbrs Studio Sport, ni munyemerere dutangirire ahangaha kabisa. Nizera yuko wowe udukurikiye umaze gukora subscribe ndetse na share ukanashyiraho comment yawe kugira ngo twumve ibiganiro. Wowe ushobora kuba watugira inama y'ukuntu y'ibiganiro twakugezaho, nabyo tukareba niba byashoboka ko twabikugezaho ibintu bikarushaho bigenda neza cyane kabisa. Nkuko wabyumvisha neza rero, Ferwafa ni shyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ryamaze
gutangaza yuko rigiye gushyiraho abatoza bahoraho b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu ngeri zigiye zitandukanye, higanjemo ingimbi ndetse n'ikipe y'abagore. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ese waruzi yuko abatoza bungirije burya batabakoraga nta masezerano, bakoraga ari abanyakiraka? Rero ibyo ngibyo Ferwafa yamaze kuba ibicishamo umurongo. Ubu ngubu umutoza azajya wari umutoza mukuru, abatoza bungirije bose bafite amasezerano kugira ngo bagire uruhare runini mu gupanga ekipe cyangwa se mu gutegura ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Gusa ibi ngibi byo ntabwo byari sawa kuba abatoza bungirije bo bakoraga nta masezerano, bakora nk'abanyakiraka. Bivuze ngo aramutse afite n'izindi nshingano z'ibyo arimo zifite inyungu kurusha ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, n'ubundi yabirekaga akigira mu nshingano ze, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikaba ibereye aho ngaho kabisa. Ubwo rero ibi bintu Ferwafa byo igiye gushyiramo imbaraga ni byiza cyane, kuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izajya bifite abatoza bungirije n'umutoza mukuru bose bafite amasezerano. Bivuze ngo nta numwe wemerewe gusiba akazi igihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri mu mikino nyafurika cyangwa se n'indi mikino igiye itandukanye yaba na Sekafa. Ubwo rero ese izi bodi bazazishyiraho gute, cyangwa se aba bayobozi bayobora ama ekipe, ba manager b'ama ekipe, batoza, bizagenda bite? Byose nibyo tuzagenda tugezaho makuru yacu ataha. Gusa Ferwafa yabaye itangaje yuko ibyo bintu igiye kubishyiramo imbaraga muri uyu mwaka wa 2025 kabisa. Munyemere twese cyane twigire hano mu gihugu cya Afrika. Ikipe ya Sudani, umutoza w'ikipe ya Sudani y'Epfo yamaze kuba abwira abakinnyi ko aribo bafite uruhare rwo guhagarika intambara Sudani y'Epfo irimo. Ibi rero barabikora bate? Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Sudani yabamenyesheje yuko kwako Sudani yabonye itike kujya mu gikombe cya Afrika, bagomba kwitwara neza cyane kugira ngo byibuze bagaragaze uruhare mu guhagarika intambara yo muri Sudani y'Epfo kabisa. Sudani y'Epfo yamaze kuba ibona itike yo kujya mu gikombe cya Afrika, nubwo byari bigoranye cyane, ariko itike yo yamaze kuba iyibona 5-5 kabisa. Reka twigire rero ku mugabane w'Uburayi, amakuru kugenda acarayo ni menshi cyane. Transferi ziri kuvuza ubuhuha muri uku kwa mbere, dore ko transfer windows zamaze kuba zitangira kabisa. Ese ama ekipe, abakinnyi b'inkorokoro bari buze kuba bajyamo nabahe? Byose nibyo ngiye kuba mbagezaho. Reka niherere kwa Marcus Rashford mu ikipe ya Manchester United, mu nzira imusohora mu ikipe ya Man United, nyamara afite kontra izamugeza mu 2027. Ese bimeze bite nyuma yuko umutoza kuri match ya Newcastle atigeze amubanzamo kandi akomeza kugaragaza yuko atamufite mu cyerekezo ashaka ko Man United ijyamo? Uwo bita Ruben Amorim yakomeje kugaragariza Marcus Rashford yuko atamukeneye cyane. Rero Marcus Rashford nawe akomeje gupushinga ashaka kuva mu ikipe ya Manchester United. Ese narekeza hehe? Ikipe ku isonga ya Paris Saint-Germain iramushaka, ese izamubona? Gusa nitwibagirwa yuko ikipe ya Arsenal nayo yamaze kuba iterayo amatako. Arsenal nayo irashaka Marcus Rashford. Ese Marcus Rashford aramutse agiye muri Arsenal de Gunners byagenda bite? Ko baba barabayungo bakomeye cyane hagati ya Bukayo Saka, Marcus Rashford, noneho bakatakisha Alexander Isaac. Mana nyagasani, yaba ari ikipe iryoshye cyane. Munyemere rero twigire muri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ntago imeze neza cyane mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no mu gihugu ndetse no muri UEFA Champions League. Ikipe ntago imeze neza cyane muri Champions League. Twibukiranye yuko itari no mu ekipe 28 azakina playoffs. Wase bimeze bite muri Paris Saint-Germain? Luis Enrique ko bikomeje kumugendekera nabi. Ese abaherwe b'ikipe ya Paris Saint-Germain barakomeza kwihanganira Luis Enrique cyangwa reka rero tugeze turebe nyuma yuko buri mikino ibiri, haraburi imikino ibiri muri UEFA Champions League kugira ngo tumenye ama ekipe 8 ya mbere azamutse, tumenye n'andi ma ekipe kuva ku ya 9 kugeza ku 24 agiye gukina playoffs. Ni imikino bazajya bakina ale na retour kugira ngo tubone andi ma ekipe 8 azasanga yayandi 8 muri UEFA Champions League. Tubibukitsa yuko hamaze kuzamuka ama ekipe abiri ariyo yizeye tike, ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe ya FC Barcelona. Ayo ma ekipe niyo yizeye itike yo kuzamuka mu ekipe 8. Ubwo rero reka tugeze na Paris Saint-Germain izaza muri aya ma ekipe 28 azakina playoffs, dore ko iyi foroma cyashya ya UEFA Champions League yagoye ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse na Luis Enrique. Ndetse no muri Ligue 1 bakomeje kugenda batsindwa cyane muri championnat y'igihugu cy'Ubufaransa, bagikomeje kugenda rwose bitwara nabi cyane kabisa. Tuvuye aho ngaho muri Paris Saint-Germain, munyemerere twigire muri Real Madrid.
Real Madrid bimeze bite? Yasubukuye imyitozo neza cyane kabisa nyuma yuko bavuye muri celebration ya Happy New Year. Babashije kuba rero basubukura imyitozo bitegura umukino uzabakoresha tuzabuza n'ikipe ya Valencia. No umukino w'ikirarane warasubitswe kubera yuko hari imvura nyinshi cyane yateje ibiza. Ese biraza kuba bigenda bite? Byose no gutegereza tukareba neza cyane kabisa. Yes kabisa, reka dukomereze mu ikipe ya Manchester United bamwita Ruben Amorim wamaze kugaragaza abasore yifuza muri iyi transfer window yo mu kwezi kwa mbere. Ese abo basore nabahe? Iyi kipe uwo bita Ruben Amorim yifuje ni yihe? Byose rero mugiye kuba mubimenya neza cyane kabisa. Ku isonga rero harimo uwo bita Victor Osimhen, umukinnyi w'ikipe ya Napoli ariko ni intizanyo mu ikipe ya Galatasaray. Uyu musore rero Victor Osimhen w'umunya-Nigeria, ikipe ya Manchester United cyangwa se bita Ruben Amorim akaba amukeneye ku rwego rwo hejuru. Ese muri transfer window yo mu kwezi kwa mbere araza kumubona cyangwa? Byose no gutegereza tukareba. Undi musore ku isonga bamwita Nuno Mendes w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu nawe rero uwo bita Ruben Amorim aramukeneye cyane kabisa kugira ngo abashe kuba yafitinga muri ya system yiwe ya 3-4-3 kabisa. Ruben Amorim wumve ngo akeneye abakinnyi benshi kuko abangaba bafite naba Erik ten Hag nagaba ari aba Ruben Amorim. Bivuze ngo Ruben Amorim ikintu agomba gukora kuri abo bakinnyi nta kindi nukubanza kubumvisha systeme yiwe. Gusa niba ari kubona hari bamwe bari kugenda batayimenyera bitagenda neza, niyo mpamvu akwiriye kuzana aba basore akeneye neza cyane kabisa. Undi ku isonga rero Alphonso Davies uri mu masezerano ye ya nyuma mu ikipe ya Bayern Dominique, akaba nawe rero uyu musore uwo bita Ruben Amorim amwifuza cyane kabisa. Ese uwo bita Bruno Guimaraes ukinira ikipe ya Newcastle nawe arakenewe cyane kuri Ruben Amorim. Ese Newcastle iraza kuba imutanga? Mwumve iyi Man United iramutse ibonye abo bakinnyi yifuza mw'abantu mwe nta muntu wazayikira abe anagato. Hakaza rero umusore bita Dani Olmo. Dani Olmo we ndaza kumugarukaho mu kanya gato cyane kabisa mbabwira ibye byose muri rusange, ariko mumenye amakuru yuko uwo bita Dani Olmo ari free agents aka kanya. Ikipe ya FC Barcelona yananiwe kuba yamwandikisha kandi mu masezerano ye yarabwiye yuko bagomba kwandikisha uwo bita Dani Olmo, batamwandikisha cyangwa se byabananira kubera ubushobozi bwa FC Barcelona, bikaba bazishyura Dani Olmo amafaranga angana n'amasezerano yari yasinye kugeza muri 2030 kandi azahita aba free agents. Buri kipe yose imushaka yazamutwarira ubuntu. Ubwo rero Dani Olmo amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza Man City, Arsenal, Man United anani makipe agiye atandukanye arimo arifuza uyu musore Dani Olmo. Gusa amahirwe menshi ikipe ya Manchester United ku isonga Ruben Amorim yatangiye no kuganiriza uyu musore witwa Dani Olmo. Ese bizagenda bite? Nta wamenya byose. Dani Olmo wavuye mu kipe ya Leipzig yigira mu kipe ya FC Barcelona. Se biraza kuba bigenda bite? Ubwo nta wamenya byose, ariko FC Barcelona igomba no kwishyura ikipe ya Leipzig amafaranga kabisa ayibereyemo. Ubwo rero byose no gutegereza tukareba iyi FC Barcelona bizagenda bite, ko yaba itakaje abasore batatu kandi bakomeye cyane, uwo bita Paul Victor, uwo bita Christian Eriksen, hakaza n'uwo bita Dani Olmo. Abasore batakaje FC Barcelona yagomba kugasongera nkuko yarire kugasongera ngubu. Byose no gutegereza tukareba neza cyane kabisa. Uwo bita Ruben Amorim akene n'uwo bita Gyökeres yamutoje muri Sporting Lisbon neza cyane kabisa, atsinda ibitego ashwanyaguza abantu hariya, byose murabizi cyane. Ubwo rero ese Ruben Amorim uyu musore araza kuba mubona cyangwa? Byose no gutegereza tukareba neza cyane kabisa. Rero bahise bapanga ikipe ya Ruben Amorim yifuza kuba yaba afite iri gukina shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza. Ruben Amorim ese yifuje nde? Onana mwizamu, René Yoro mu mutima defense ari kumwe na Matheus de Ligt, hakaza kurande agomoso bita Lisandro Martinez Buchaman uyu munya-Argentine champion du monde, hakaza bita Guimaraes azaba yakuye muri Newcastle n'ibyo byakunze Bruno Guimaraes. Haze no bita Kobe Maino ari bakina hagati mu kibuga. Imbere yabo gato cyane agomba kuba ari Amad Diallo, urundi ruhande harimo uwo bita Alphonso Davies. Namwe munyumvire iyo kipe Bruno Fernandes, Dani Olmo ndetse no bita Gyökeres kabisa. Iyi kipe ya Man United iramutse imeze gutya mw'abantu ngo mbibabwire neza,
iyi mani iramutse imeze gutya kugira ngo yive mu nzara byaba ari ibindi cyane kabisa, dore ko imaze iminsi yitwara nabi cyane. Ni munyemerero twigire mu ikipe ya Arsenal bita Mikel Arteta arashaka abasore babiri. Abasore se ni bande? Abasore rero babiri bakomeye cyane kabisa aribo Alexander Isaac. Uko byagenda kose igiciro cyose ari busaba ikipe ya Arsenal the Gunners baragitanga kuri Alexander Isaac, uyu mwataka w'umuhanga cyane kabisa akomeje kugaragaza ko ari umuhanga kabisa mu ikipe ya Newcastle. Aratsinda cyane kabisa mu ikipe agiye atandukanye. Ikipe ya Man United ni imuzi cyane kuko ibyo yayikoreye Man United ibizi neza cyane kabisa. Ikipe ya Arsenal iramutse ibitseho Alexander Isaac byaba ari byiza cyane amakipe ya Maradona ko Mikel Arteta gukomeza kumushinja ko nta mwataka agira, ari nayo mpamvu atsindwa cyane. Undi mukinnyi ashaka bamwita Nico Williams ukinira Athletic Club Bilbao. Ese Nico Williams utarigeze ajya mu ikipe ya FC Barcelona kubera Athletic Club Bilbao yari gukina Europa League, ese bizagenda bite? Ese bimeze bite? Nico Williams araza se kujya mu ikipe ya Arsenal, araza gusanga Mikel Arteta umutoza w'umunya-Espagne, dore ko azina gukomveka abakinnyi cyane b'abanya-Espagne. Ubwo rero byose no gutegeza tukareba tuyogira muri transfer zitaha neza cyane kabisa. Ni mureke rero twige mu ikipe ya Liverpool kabisa iri mu nzira yo gusinyisha amasezerano mashya uwo bita Virgil Mohamed Salah ndetse na Trent Alexander-Arnold. Nubwo ikipe ya Real Madrid yiteguye gutanga byose kuri Trent Alexander-Arnold uhagaze miliyoni 75 z'amayero, nizo rwose ikipe ya Liverpool imushakamo, ariko iri no mu nzira yo kugira ngo ibe yamusinyira amasezerano mashya. Ese bizakunda cyangwa ntibizakunda, dore ko n'ikipe ya Manchester City iri tayari kuba yasinyisha uyu mukinnyi witwa Trent Alexander-Arnold. Akaba nangana nonsoreje amakuru y'imikino n'abateguriye amakuru y'imikino nakagaruka kuri Cbrs Studio Sport. Ciao.